Kini atong pag-vlog-vlog mga higala. Mura ra gyapon ni sa atong tanom ba. Hinay-hinay gid na siyang tubo, kailangan gid bisbisan. Kinahanglan ka mag-agwanta para makita ka nga mubunga siya ba, maka-harvest ka pag sa panahon. Eh kung di ta makugi mga higala, wa gyud tay makita ni. Mura po tag tanom bitang way bisbis, kubol. Kinahanglan kita ni mga higala nga mula hutay ta gid man ta makahibaw kung say naa sa unahan og undang ta. Kay parehan ako mga higala, sige ko undang o di. Di kubol. Kay kani atong pag-vlog-vlog diri ano makalingaw mo pod. Malingaw gid pod ko mga higala no kay parehaning nagsigir ko guna diri on ni ako ra isa karon. Laay pod biya kayo no kay sa papa to ana mo tulog kahoy siya. Murag tag-tagawan ni pero okay ra gyud mga higala kay malingaw mo pud no. Murag natay gikuan ba? Natay i-look forward bitaw pag abot nato sa balay, maka-edit tag video pag ugma. Kanan sabi ta nga mag-comment no. Bahala gulay mo suporta nato sa pagkakaron. Abutan magyapon ang panahon mga higala nga basin di ganahan sila. Dili magyud ingon mga higala nga daghay mo suporta ning maguna-guna pila ra gyud naguna-guna diha mga higala di sagot puta mag-apura. Hinahinay lang ta diri sa atong pagguna-guna mga higala kay basin day kuan. Basin pa man day maluoy ra sila. Bitaw no, malingaw ra man sa ta mga higala mo nang padayon na lang gyud ta. Laban lang. Balag wala tay kalaban.